Siyabonga abantu beDlakadla Media sicela ukuthi subscribe and follow and comment. Okay, and ningakhohlwa ukusubscribe manibukela ivideo niphinde ni like niqhubeke njalo nisifollow. Angilithathe leli thuba ngibingelele ababukeli nabathandi beDlakadla Media namhlanje mfakazi. Siyabonga ke kubabukeli beDlakadla Media. Siyabacelela ukuthi ke iDlakadla Media ayiqhubeke ithuthuke. Bafowethu siyacela ukuthi ni like ningabuki nje kuphela. Makwenzeka kufika ithuba lokuthi kuvela iadvert while usabuka ibuke leyo advert leyo izokwenza ukuthi abafowethu bethuthuke yenza ukuthi umsebenzi uqhubekele phambili ungashoni phansi. Sithi phambili ngeDlakadla Media aqhubeka kanjalo. Yiwe ezulwini ukube lapha ngizokhuluma umsebenzi kaNkulunkulu. Ngiyacela ke Jehova ingcwele shebonke wasezulwini ungiphe isibindi sokuma lapha Nkosi kuthi Nkosi bekungithume yona Jehova ingcwele ngikhulume kona. Ngakhuluma Nkosi wakithi ngakhuluma namakunye Nkosi okunye nje ngikhuluma kwakho kuphela imisebenzi yakho kuphela. Nkosi amakhosi masungiphe isibindi Nkosi lenyembezi uqede kimi. Bantu abangcwele silapha ethathana emzini kaNkulunkulu ebongosi. Ngixolise ithabani. Hey Manazaretha ukuthi uNkulunkulu ngiyamsaba ebongosi. Ngibonge futhi Nkosi amakhosi uvale ngalo. Ongipha lona. Ngaso sonke isikhathi Nkosi. Noma ngaba ngikho la. Kodwa Nkosi ngihlale ngiphambi kobuso bakho. Ngihlale ngikwesaba Jehova umuntu osezulwini. Ngoba ngakubona uNkulunkulu bakho. Ake ngihlabele kancane amavesi amabili nje. Nkosi yethu simakade ngazikhoze izidle zikaNkulunkulu. Lo mfana ogoqela umfana osentabeni zasembe embumbu. Intaba yakhele inhlazuka nengela nyumba. Ayibonge Nkosi. Amen. Into kaphombela ke bantwana bayithola yona isencane. Baba okamkhize lo mntwana. Bathi macekeceke ayibonge Nkosi. Small boy khanya politi. Bantu abayizwele ngizokhuluma ezasheme. Lelinye ilanga Manazaretha 1973 ngangilele emzini kababa ngimncane. Kodwa sengithe ukuphaphama kancane. Yafika lensizwa yabazi ukuhlukanisa ubaba nokhulu bami. Ayibonge Nkosi. Amen.
ifike lensizwa isikhathi wakuthatha ebusuku ithi lensizwa kimi sabona umfana ngithi yebo mkhulu athi uyangibona mina ngithi ngiyakubona athi ngubani mina ngingakwazi ambambe kuphozo lo ngaphambili kwa right athi wena mfana ngifuna ukukhulisa ukhule uzosebenza umsebenzi wami ayibonge inkosi ngabuza ukuthi ngubani wena uthi mina nguShembe Nazaretha ngangamazi uShembe mina ngangamazi baba ngabuza ubaba hayibo kunomkhulu la othi nguShembe uthi baba kimi hey mntanami lokthi uShembe uNkulunkulu wabantu ubabozala mina usithi ngashangasha ezalwa upishe ezalwa matala uthi mntanami awuyibheke into yakuthi yaphi ngoba uShembe munye emhlabeni uShembe ulapha endaweni zaseNanda hey Nazaretha yahamba inyanga 1980 ngasemvashe endaweni zakithi eSimondi ngawela uLovu ngahamba kaSimondi kweminye imizi yakithi ayibonge inkosi amen mangifika lapha phezulu kwakuyisehlobo njengoba wakufika kuyisehlobo nje mangifika lapha ngixoxe nomkhulu nobaba bakithi ngoba lapha endaweni ngikuyona isemakhosini asemba ibongosi sebeyakhuluma ngichayi bengivakashile basebethi hayi sheshe uhambe mntwana wasemo ngoba lapha luzogcwala uLovu isehlobo liyagcwala uLovu ngabe sengiphuthuma ngani mangikhamba phezulu endaweni zaseSimondi kwasho ngaphesheya watho ngaphesheya ungaphesheya ngehla ngashona phansi ngambe ehlathini ngithe ngiyafika uLovu indaba Kathawu ngizokwenze njani angabi Nazaretha Nazaretha ayibonge inkosi sikhuluma umsebenzi kaShembe ngathi lapho kuwelwa khona kukhamba umfulu udwengu ngasenhla base kubuLovu ngaka left ahlangana khona amanzi kuduma izulu base qhamuka ingane entombazana ifake inentuwa eyihela yayithi yafikama ango kashimbo lengane ngane ngoba ikabungule emanzini amanzi engaka yasingibheka yasifona ingibuka yasivele ingena phakathi emanzini yasinqamula Nazaretha hawu kathabu yabo komseluzi kakhethema kafika ngamadime khona ngasemkhumula ngathatha icelo zami ngayibopha emqaleni ngakhumula ibhuku lami ngayibopha emqaleni ngasemwabuka amanzi kafika amanzi ayadlala enzinje kathabu sami lengane itheme isithele ngelesisile ngehlahla hamba kathwe ngane buya phela umdirector awekho lemuka ngathi hayi ngimdala ngawe lekancane ngoba ngavele ngangena ngathi 1 2 3 4 athamanzi phinde kwathi ngikwabe ngathoma ngabheka phezulu ngathi ngidwa phezulu aphinda ngibhinsela phansi ngathi ngiyadomba lashayitshe ngathi ngiyaphinda lashayitshe ngathi okay phinde ngami ngahamba indawo ngabusuka la mhlawumbe eketakweni phezulu ehambi ngapha elebonga inkosi hey bantwana benkosi ungazezulu uNkulunkulu ngiyadabuka kodwa ngoba khona bangasanaki khona abantu hey Nazaretha ngithi uNkulunkulu akakhumbule abantwana hamba nabo bake bahlatshwa meva ngibuka
Kata ushembe. Ingane zamanzi. Kwabe sadlule umshumeli amshaya ameva. Kwabe sadlule inkosazana yashaya ameva. Sikhiphe ivezi lahle lapha. Ayahamba. Nya. Ngathi sengihamba sengikude kakhulu ngabona ilambu elikhanya ngezansi. Leza lelambu. Hey Nazareth. Liphambana amanzi ayale lona lizala. Lithe kufika mina la ngijeka ngaphansi. Wangena ngaphansi. Hope. Vele oreda ngisekho. Lasimphakamisha phakathi nesenta ngezansi khona impopho. Lasimjeka. Kaphakama. Kathola ukuphefumula esithi isikhathi. Ngithola ukuphefumula. Ngakuthola ukuphefumula ngathi ngiyabheka umhlaba wonke uyelo. Umzimba ufuna lutho. Kodwa ngibambeleke ngiyezwa uyaphefumula umuntu engibambele kuyena. Hayi Nazareth. Ekugcineni Nazareth mangithi ngiyabheka ifaka isigqoko into esezulwini. Mangithi ngiyabheka ifaka umjebo omhlophe. Ngithi namayi babo wabafaka umjebo omhlophe emanzini. Kanti ubani? Nazareth. Bajijela intambo ngala phesheya. Zadlula. Phakathi indawo nesenthi bayiphonsa intambo zadlula basidonse. Kuthi wabamba intambo ngithi we baze badlala ngamabantu. Amandla wekho Nazareth ngilimele. Sengibambele ngithi cha. Mawuqonda ungiphisa ngiphilise khona ngila. Hey Nazareth engcwele. Wazwa uNkulunkulu shebe. Amen. Ngiyadabuka kodwa Nkosi yamakhosi ngoba lesi ngisikhuluma khona izongena ngala siphume ngala. Nawo ungidabukisayo. Ngoba sikhona isihlabele sithi awuzwanga ngani. Awungizwanga ngani. Uthi kimi dedela mina ubamba intambo. We babo. Kathawu ngizothetha kanjani ngathi hayi ngavele ngacimela wathi dedela mina ubamba intambo. Kathi kapeka nabantu bangapheshe bathi bamba intambo. Izohluthuka le nto mikiyona. Olele kuyona ngoba sazi ukuthi into leyo kwamuntu. Hey Nazareth. Ngathi ngibona ngasho kathathu bathe kwesine zonke into zalekhaya zihamba kane nobasomba Nazareth. Okwesihlanu kusesakwenzeka into zakhona. Wathi dedela intambo. Dedela mina ubamba intambo. Ngathi angeke ngidedele. Awasika ngiqinisile. Ngathi ngeza esithi amanzi. Ngathi hawu kwangiphinda lo. Ngaye Nazareth amanzi engene emakhaleni. Ngabona hawu. La ngadedela ngabamba kancane nje ngicimezile ngayibamba intambo. Kodwa into engiyinothisayo ngathi kathi ngibamba intambo engekho amandla epower yokubamba intambo wajika uthemese nje ngasemfuleni wasengidedela bangidonsa bangikhiphela ngaphandle. Amen. Waqhamuka indoda. Amadoda agcwele la. Otho unomfana ozona inhlonhlo. Njenganawo ngathi nginenhlonhlo. Waqhamuka indoda kangubo yatha phezulu itshalo bobo lendoda. Lathe imakanja tshela lo mfana mina pho. Batha bantu. Uyambona lo babohle lapha. Uzothi umthandazo wakaShembe ngoba zonke into batheza kaShembe. Yasibuya lento kumina ukuthi hawu konje wathini uShembe kimi. Ngajela phansi ngakhala. Ahambe. Yathi fika lendoda yathi mfana ngathi ngwamkhize mina. Yathi mfana mkhize woze utshele baba wakho umtshele ukuthi ukhishwa uShembe emanzini. Yeah.
Atamadoda hey wemkhulu lo uphumele emanzini simponzela intambo ushaba simbonanga wathi lalela la wemadoda lo mntwana lo ukhishwa ubhombela lapha ngasenta kwabhabhathisa ubaba wesibili ilanga lamalanga kathola ngathi tu wathi mfana uzofika ekhaya wawakhehlisa wonke amadoda lo baba hey ngoba mina bash hey wensizwa zakashebe nenkani hey kapombe timopelo kwakani wathi nguzakho simatsoli nakuba uthike khehlani madoda khehlani bathi abantu abayi bayidlela okanya bathi asimdedele lo baba usethi mfana waguqa la wathi umhlungu ngathi yonke indawo wathi guqa ngaguqa wasengithinta yonke indawo wathi uzohamba uzofika ekhaya ngathi muwe konke bhuluwe ngangifaka icathu enzima ngabo froshen ayibonkosi kwamuka konke ngangisithanda ngoba ngingaphuzi utshwala ngangizilungu ngobhembu ugwayi ngisithanda good boy ayibonge inkosi usethi ngizosakela amabhuluku mfana wafaka khambo umuntu ethele namfathi ibhuluku seduze kini ngibhuluku ahamba uzofika ngithi angiboni uzofika wathi hey ngekamela kashebe wena uzofika ekhaya ngasithele ngesikhathi sithele nomntwana ngiyanongoza ngala kholudo akekho lo mntwana weqonda ukungikhombisa ubukhulu bakaShemba unyazi lezulu bantwana benkosini kadideki ngizwe ethi omunye umuntu kwakunje hey kusewuyena lo Amen. ufakazi mana angikwazi ukumbheka Nkosi yamakhosi yakusaba mina wena manje kubheka kulipomenyembesi ngelinyaka maNazaretha ngizojoma ngisheshisa ngobesikhathi sikaNkulunkulu siyalaphetha wenza kaGengqitshe sithezi inkuni ngiledana usedlemba wena sambu sishoni sithezi inkuni umfana wangubane nomlo kaShando sehlisa inkuni khamba umama manenkomo uthi mama hawu ekabale moto hlambukho lonkosana la ekabale moto lithi mina hey yami uthe ngibona lezithi koyifakela esibhala uShembe eziweni ngabe uyena lo Shembe landa abantu mabela hleki lithi he athawezi awuzina abesedingine ngane yami for 6 years yalahleka yahamba igoli yahamba 1 ayifoni ngibona yashona sengifuna ukuthola amathambayo isikhathi wawo lesithathu Shembe ngizoyithini le ndaba ibisiyakhe inkosana yangubane eNazaretha nomnyaka lo eNazaretha isinde inkosana bawumkhize wesawe lithi mina omswa athola lo momola akhomba lapha nawo wakhele eplazini sithi mama siyafika siqoqela abantu sifike kuwe sizokwenza umthandazo kanayini athayi ubala lo Solomon sobuya ingane yami kodwa manje uzobuya ngangeze lo Tathi mama ngesonto sofika ngo9 ekseni sozinkonzo ka9 ayibonga inkosi Amen. hey maNazaretha konke khona la umuntu nomuntu angazi mamngenayo wena ibibaleke kodwa basopa ngoba lo mntwana ukumnika uJehova namhlanje inkosi yamakhosi ukhiphe umacekeceke wakho omncane wathi Jehova akazoma angazi noma ungithobeleza indaba yini sathi masifika sengizovuka nathi laphana sesifuna iyembe nalo mfana seliyabekwa akadlala ucansi sabeka la ngasensikeni sengithi bafana ngihamba nabafana abawu4 mina wa5 amakhosana amancane maNazaretha akhona nganganawo la sengithi bafana nivuleni iyembe nivule lithi nibe nivale balivula amakhosana sathi Shembe umnikazi waleli yembe uyafuneka ayibonga inkosi Amen. sathi njengamanje siyawona isithathu anyisonto
sicela inkosi yamakhosi ukuthi singapheli izinto ezine engabuyile bangibuka amakosana angibheka angibuka asihlehle yasibheka phansi ehle mana uzaletha sathatha qeda sathi mama libeke iyembe lengise lapha emsamo la saphuma lapho uthawu emani phela nginenze sathi mama khuleka asidle masokwenza umthandazo saphuma insoba sikefaka emotini sangena soma sisaphandle wathi naku mama ebiza uthi weba kumkhize ithi ibaba khona mude abasekho kodwa emhlabeni Nkosi yamakhosi basanokushona nje babengasonti futhi laba besonto emaromeni uthi ubumkhize uzokuya lilo mfana ngithi mama kusona namhlanje shayele ebheke emqende ushaya uzomlanda umntanakho hayi bantwana benkosi angazi athi amakhosana kimi waze wanesibindi mengasabuyi asohamba sotheza kwenye indawo ayibonge inkosi Amen. ngathi mengibambile ngothayile indama amsazobuya awumoda uNkulunkulu wamshembe waba uNkulunkulu la ngiyo sithenga khona ngithenga kaSpine Midlo la shawu lesithathu wemame bathe bafana sishintshe asotheza kwenye indawo kanti shaye phansi washunquthu wena uthuli sithenga sinjani ngikhala nje truckini nongumama nenduku kwathi umama wemkhize ngathi we kaze ngavele phakathi kwabantu abaningi kangaka kwathi wemkhize wozana Yeah. kwathi shembe Yeah. bahleka abafana bavele basitshela ngalo truck kwathi ushembe ngizokwenza njani manje umntwana kaboyine awushembe kodwa Nkosi ngithemba lakho kwathi usikhuluma woza Yeah. Uzala. wathi waguqa pholo mama waqalela ke mntamkhize umntwana ufikile Amen. uthi umntwana ufike ngabo 5 ntambama leshonila uthi njanga manje asabenze kuyena no eyontshetha ubuso yini aphuma kuzona ngale obesekhitha ashobhika ngekho ashobhika kathawa fana nezana manje bathawu sekuyini ayibonga Nkosi Amen. sangene truck samfaka umama wasebengena ngemuva mfana noma sabakuthatha sayisikhaze musakho sayifika nangu umfana uhleli ngala komnyango uhleli phansi ubheke phansi athi nangu khuluma naye angisafuna hambe hawu sawubona ntamkhulu waphosa isibongo abesethi hayi inina laba enthumushe butangilande sathi thina cha baba uma wakho kade befuna noma wakho lapha ekhaya wakulalelani-ke ngimtshele ngithe ngiphansi emgodini emayini uthi yafika lensizwa uthi hlafuna imhlathi iyahlafuna yathi mntanami njengamanje ngicela siphume ungilandele siyahamba siyekhaya badinge ekhaya uthi ngathi ngiyabheka wathi asabe uthi basukuma uthi wathi basukuma wathi ingoba wathi ngithi asabe manje uthi wafika ekhesheni wafika pressa wafika amasiko uthalele wavela wabuka wapressa ikheshi phezulu wapresseli angazi uthi nje into ongayazi uyaphansi wathi befika ngaphezulu esekhala amasiko uthi maningi-ke ngaphezulu uthe mayifika lensizwa sezulwini yawabheka yawavela esiteni esinini ikhanda emva kwaleyo wavela waqhamya iveni amaphoyisa wathi nawo ngaboshwa hawu le ndoda iyangibophisa uthi wahoyoqonda kuyona iveni wathi bantu abaminyaphi wathi lawa siya eThekwini kude kabi mkhulu wathi ngifuna wona imoto eThekwini ngicela ungithathela naye ingane yami uthi wathi mbamba ngengalo wathi ngicela ungileshela la niphela khona sokwada khona
laqhamuka phezulu osidali lashona phansi yafika eMaritzburg ayibonge inkosi bathi mkhulu isethawila wathi mfana wayibona imoto zangakini wathi baba sengiyabona eMaritzburg wathi lalela ke asamntu ufuna woza umsholithe renke wafika wakhe wathi kuyaphuthuma mntana kaphuthuma kuba halo kusuku onqunyiwe khuluma ngoshebe yatabuka wena usaliwe lokudlala lekhaya Nkosi yamakhosi ngiyabonga ngicela ungiphe isibindi njalo njalo ngikusabe Jehova uNkosazwe amen kodwa ngikuthanda kakhulu ithi lensizwa yamangifika eMidlova yasimisa imoto yangama wamisa itruck lethuthumaba wabuza abantu abamisaphi bathi yakusenhlazuka wathi vele woza mntanami khale emotini yami meqhamuka ngakubo khona izihlahla zama-orange ezayitshalwe eplazini wathi meqhamuka lapho wasethi mntana mphuthume ekhaya ngizogada wahamba wayongena kubo ekhaya ayibonge inkosi Amen. waphuma umngcwengo wakikisa umakhona ngikutheni wena uthenga ngabe mphike kuwe kodwa eGoli senginengane ngizokwenza kanjani nginempahla sami zonke ngathi akusekona uhambo okwenu nina bakaphoswa ayibonge inkosi Amen. kodwa umntwana sakhona sathandaza labakhosana sathishebe siyabonga kodwa sonesibindi esingaka sithi uyeza sasithathephi hayi uNkulunkulu nyazivezulu Amen. ingako ngivele ngikhala ngaso sonke isikhathi ngicela incwadi Sambulo 21 efesini ngicela isibili John 3 verse 11 angisaphathi nje iphepha lencwadi ngoba incwadi ngazinika uhleba ayibonge inkosi la ikhanda lami zingena iphume ngale incwadi into ngayazi awungiphe incwadi zonke iqala uqale le uqale ngibizile Sambulo 21 efesini omnyango ngilungiselela John 3 verse 11 ngizogcina ngayo le enye awungiphe ngabona izulu elisha Nkosi yamakhosi ngabona izulu elisha nomhlaba omusha omusha ngiphume emanzini umhlaba uyelo ngokuba izulu lokuqala ngoba leli zulu engihamba kulo ngasikhathi nomhlaba oqala nomhlaba engikhuphuka ngawo ngeSimondi wabe udlulile wabusudlulile akusekho nolwazi kwangasekho mthulwane kwabhiji kulovu ngabona umuzi ongcwele ngabona umuzi ngibona unyazi lezulu iJerusalema iJerusalema elisha woza nayo wehla ezulwini ulungisiwe habe njengomakoti ehlobele indoda yakhe inkosi ikubusise kunjani makunje lethatha la ayibonge inkosi Tabani. ningakhohlwa sengadla ezangakithi ayibonge inkosi Amen. umthetho wami umuntu othanda ibiza indaba zashema kunjani makunje eManazaretha sesafika la noma mhlawumbe kumhlangano kube khona uthu la ayibonge inkosi kodwa uNkulunkulu engcwele ukhumbule ikomiti yasembumbu ulikhumbule eshebe ikomiti laseningizimu masukhumbula enginalo embumbu ngoba Nkosi yamakhosi labantu abakho bezimsebenzi omkhulu kabi bahlanganisa izizwe ekade siyehlangane wasihlanganisa wona nyazivezulu kade ngizinto enkosini lapha izonke izizwe angaze zenze njalo yasokusondela seyisondeleke uNkulunkulu baba nyazivezulu kade sisebuhleni kuvala umhlanga siphumentabeni kodwa Nkosi ngiyacela ungephini inyawo ngoba inyawo zami hey zaphetha Nkosi ngazi kwenzekani kuzona ngafike ngayimile etesi ngasinda kodwa ngivuma nje ungathi ziyakhupha ne-night la ngaphansi engazaziqhamukapi kwasemakhosi la kulo mNazaretha sengizosha yodwa nginikeleka John 3 verse 11 lapha Nkosi ngithengilele for 3 months ekhangilele kulonyaka odlulile umlenze ungabi umthwalo ngiyakwazi sengenze yonke into ngiyenzela la endlini bathandaza amakholwa afika athandaza athi awuvangele Nkosi uzawusinda ngayithulele nje ayibonge Nkosi
Kwathi ekugcineni maNazaretha kase ngibuza ukuthi mina ngithi ngifake incingo komfundisi umngani ngifake intombi phela ingeni ngifaka oshozi sikhala zonke indawo ngifaka obaba umvubu asitheni hayibo kodwa kodwa uzemuka ngiyahamba manje ingalo esaphakama kusemakhosi lutho kata ushembe kase ngithi kodwa wathi ngokwenza umsebenzi yiwona umsebenzi wakho lengwenzana ngihlale kanje maNazaretha kwakunesithathu kathi kabheka esangweni kabona imoto unyazeza u2 isikhathi ophaswana yafika amalemo athi hayibo buwanonke naku uNkulunkulu usayifeka bathi abantu ngiyagula kanti nangali vele ebusuku ngibawa inhlu kanti vuwani awugijimana esangweni naku ujawuvuseki bathi we babo uyagula lo kanti kaphuma dani ngawa kanti awushembe kanti gijimani wafika esangweni hayi maNazaretha kodwa ikabheka kahlangana indlela yomusa isimi kanje njengale night inkosazana ipitha isihlalo esibabeka nje katha ushebe uzongena uNkulunkulu wathi vula leyo lengasena vula yona kanti ngihamba ngawa wakusuma amvule leyo ngayivula yasima phongo omnyango yasibheka la yasingena inkosazana yasithi sibengala isihlalo lahlala ngakhona omama nogogo bami hawu cha uNkulunkulu akazifathi ngihlala ngala wathi wena hlala ngale ngahlala wathi uvese ngathi ushembe sekunakele baba manje inkosi yamakhosi mangifike ekliniki bathi unqunyu umlenze wathi ushebeke ngathi lalelani labantu abami mina ngonyazi lozulu bathe udlala usikolode uthi uNkulunkulu uNkulunkulu wakho masokutsha ngathi yashikilisa ingane umuntu yesingaza cha ayosithela athi nayimazo shembele manje uzwa ngendaba tawo msebenzi okudlala kodwa iqinisile mayithi ngihlale ngithi ushebe uNkulunkulu ngathi namhlanje eshemba senangilahla abantu bangikhipha ngathi ngiyangena bangishayisa ngawo lo muntu esikhabe bathi hawo eshembe phela mama bakwazi ukushayela aphusha nje mangifika udokotela uyosika umlenze wena kaphinde emuve ekhaya ngalo kusuka afika ngalo ukuthi awuvuma uSeptember maNazaretha unyazezu we maNazaretha nina ninenkani unyazezu lo uNkulunkulu Amen. mina uNkulunkulu angambona wonke Jesu ngaze mbona uNkulunkulu mina wathi uNkulunkulu ohlezi nathi unyazezu uNkulunkulu kuyibiyela la wena uzovuka la mntana mongisiza uhambe konke amathempeli ayibonga inkosi ngaba wathi ashebe nje esumta sezulwini ethatha isigqoko sayo hey ushebe yahlonipha mase sihlonipha njengoNkulunkulu sikaba abantu ebantwini yasiphumile njengomusa isibekela isigqoko esifubeni ithema isilapha yathi mntanami sohlangana nawe ebuhleni awushebe hayi ezulwini ebuhleni ngathi uyingcwele hey unyazi lezulu ngakusasa labuza unyawo kuthiwa mlanda incwadi ngathi angiyifuni nangoshembe mangidlule ukuthandaza ngedwa Nkosi ukuthi vele ngithandaza wamina kade umthando ngithuma ama message angangeni kusho uyahluleka mina ubishebe kathi Nkosi yamakhosi leyo mina nqunye umlenze ukhona wena Yeah. hey athi khaya hayibo akhuluma kanjani wathi mina sengishilo ngangena uNkulunkulu ngempela indaba udlala mina ngiyalibuka nje yangena izomthatha yangena ebusuku yasehlangana ebuhleni uhani olesine labuza
ngolesihlanu laqala labuza lehla wathi ke sabatha ngakwazi ukuphuma ngenduku wafika indoda enye enophondo olubhiji oluthe olubhiji oluthe wathi ngizwile kuthiwa ekhulu abashaya ngelumbo yaqalela ukuncindisa mina ngizomncindisa mina ngitshophe uzobona into ezokwenzeka ngathi inkosazana yami khona encane nje baba noma ingane zethu zayele emakhaya kodwa shembe usikhumbule ngemshado ziyithole isithi emkhulu uthini lo baba ngathi landile khuzana yami lapho uveselini wami ayibonge inkosi uyawulanda ingane ngathi awubona uveselini lo akuwona uveselini lo isigaba sasezulwini wathi lalela ngokwazi uveselini usindisa umuntu ngathi nakazi uphondo kusindisa umuntu uphondo lifakwe inyamazana ziphekwe bili wathi kasenenkani wathi ayinayo inkani ushembe ukuthi ungithatha ngengithatha umuntu ngathi mina ngincina ngikholile into nje ofika umvangeli unene ukhona ozongibheka ngiphathele inyama ayibonge inkosi amen baba ngiyazi inyama usayazi kade wadlala phansi ayibonge inkosi hey shemba kubusise emvangeli phela mina wasebukhosini ayibonge inkosi selinyama lapha ngithi usathi-ke uNkulunkulu omuhle wasezulwini ngasinda ngagijima ngathi uma ngifike ebuhleni ngathi ngiyahlala phansi naye ngiyazozinukelisa ngathi ngiyahlala ngakhala ngathi ngiyahlala ngakhala waqhamuka umfumbathi wathi uvathi hawu ushesheke yaphoya nalukhulu ngithi ngifuna ukubona baba wasekuvaliwe ngawubamba umlenze ngathi shembe lo mlenze uphile vele ayibonge inkosi ngathi baba manje mangithi ngiyazona ngiyakhala ngathi ngizobeka ngithini baba ikhala kanje ngoba ngibuka uNkulunkulu ngiyamdabukela umntwana noNkulunkulu ababili nowathathu uyedela wena mina nginoNkulunkulu oyedwa ngofa khona ngihlale khona amen Nkosi amakhosi ekugcina Jeremiah 6:16 sizokhala phansi mfumba bathi ngithe ongithinta ngane wethu ongithinta mfowethu ngikuthembe kakhulu Jeremiah 6:16 sizokhala phansi uyabona lapha le ndawo anikezwe inkosi yesizwe ekuthiwa isengelanyoni entabeni ekuthiwa isesiganisweni ngathi khona ngiphansi ethanda ukukhanya ethempeleni kufona ngekhathi sezongena inkonzo kufona umuntu ulapha entabeni lapha indawo kaShebe uthi wengikhizu laphi ngithi mina ngisesontweni wena phela usonti uthi phuthuma khona yenzeka lesikhanisweni yini nathi indoda ifake ijazi elimhlophe iphethe isiqhoko iphethe isamlela nithi ushembula amen nithi ushembula manje angithi shemba kakhula kwelibodizwe uba manazaretha kathibo ukuthi wathi phutha ngathi awume sasingqedela inkonzo ngashanga ifushane nganyuka ngagijima ngemoto ngasaqedani ngiyafika intendo ndibehlela belapha phesheya khona indawo uNkulunkulu akhe isivumelwano sayo wathi labezitha ngifuna le ndawo ngaphesheya inkosi yami simnika uNkulunkulu ayibongosi Kisaje ngisazwa nje uNkulunkulu manje Jehova ngeke into bathi ngizabona ngivene ngikhale ngingabe ngisazi ngizothini kodwa Nkosi ngiphe isibindi ngoba akekho umuntu owenza intando yakhe ngaphandle kwashekhala ithi Nkosi yesizwe hayi khosha kureti manje usungambiza ushembe wakho ungitshela nini ayibonge inkosi amen uthi ngesikhathi befuna ukungikhipha bethuka phela kwashaqwacima bayazi emakhosi indaba zebukhosini bamba ke bathi inkosi ayawume ngabe ezitha noma liyaphuma liyashona le ndawo kaShebe unyazi lezulu Manazaretha ngathi mangifika lini yathi bela sahamba sayathi ngesaba emafika sabona la inkundla kade ibilesezulwini
kuqatwa naphi usethamba ungicelele ukuthi phela ngiyesaba ngisakwazi ukula lesuku thina noKhenzo oqentethelelo ngathi manje oqentethelelo ethathani ngathi baba kunomuntu okubona endaweni yakho uthi uyasaba hey ngayithintela uthi uthini usembe ukashaya ngakhala hey wena hey kade ngisenda wonyama kodwa phela uyam kathi kusama kashaya ngahabale ayibonke Nkosi Amen. ovanga siphume isibusisi angezungeni ngathi bangawula umuntu wathi hey wena angazi nawe noNkulunkulu okwenzekani ithenye indoda yakazuma into kufanele lo ushebo ukumbona ngoba libabe dabule ethi ushebo unikale nami ngizolimala ufanele lo udakhula hambe emhlabeni kodwa ngikhuluma nawe othi uyagula kodwa amseke emhlabeni ngangizike isibongo kodwa kathawu shembe kodwa into enjani lena wathi hey ngizumkhalela bebe dabule washembe we manazaretha sasathana uNkulunkulu uNkulunkulu nyazizwe emini isikhathi kwakuyoshaya uwani uNkulunkulu emendaweni yakhe nina ngala nifaka inkonzo ngala wayile phesha u12 nifaka inkonzo ngala ushebule kwela kithi ebumbule kama mehleza Yeah. abanye bakama ngamakama hawu shembe ngabo ngavele ngathandaza kathi shembe ubukhumbule indawo yakho Nkosi yamakhosi sengathi bafowethu indaweni yebushembe nikesihleshisa ikhompane leshayi iqaqambiji uthi yamle yashembele yamle mina Nkosi yamakhosi ngumuntu omkinga kakhulu ngathi bangazoshembe kowasebaba umuzi ngithi ubushembe methu ngiyakhala ngabaleka uNkulunkulu bathawa wena mkhulu yadlala wena hey wena mkhulu angazodayisa nendawo zethu nje abasijikela phela amakhosi ingiyami lapha mina ngambona ushemba ngikhiphe emanzini ushilo uJehova wathi yimani ezindleleni ngiyadabuka ngomuntu ongenalo isinya ngakubo nibheke buka nibuze uza emasinyeni angazindlela wezindlela sasendulo ukuba iphi indlela elungileyo ya nize nihambe ngayo ibambe lapho umntaka mkhulu khona abaphisa leyo ndlela khona umuntu angagoba vele bemkhulu Isibhuqa. sithale thina mmatacece awushembe le ndawo ngibeka kuyona Nkosi ngamvele ngingangabazi ngoba wovela ushilo wathi ngizokwenza umsebenzi wakho ngiyacela ke Jehova umuntu ungikhulise ngoba lo mhlaba siphila kuwona Nkosi yamakhosi kodwa inkani Nkosi ungayikhiphi yami yokuthi ngikuvikele ngifika yonke into yakho ngana ngakithi indawo kaShembe unyazi lezwe bafowethu mina ngumuntu ohamba amakhosi ayibonga Nkosi amakhosi azokhipha indawo ngimathathu nikhona imizekelo fumathi osho phela baba mathatha amakhosi asazokhipha indawo ngathi ngikhipha indawo enye indawo yathi inkosi cha ngeke ngoba kusaliwa la awume kancane uShembe akangeni endaweni enembango ayibonga Inkosi Amen. funa ukubenta ulungise yonke into uyimfatamfaca ulungise usekufanele uNkulunkulu angene la angene uJehova ayibonga Nkosi Amen. sengathi abantwana benkosi singahloniphana ngoba lento ngizikhulumile uShembe wangikhipha emanzini wafika uShembe ngigula mina akekho umuntu wangicabanga wangijovayo la udokotela vanga ngijove mina ngakhala kwethi Nyembezi wasebuza uSolthapho kanti udokotela ngathi mina ngisonda kaShembe wathi ucabanga nje ubukhala nje uShembe akusize kanti ngathi don't worry about it mina ngisekhaya I'm very sorry about you Yeah. Umtshela indaba zakhe. udokotela okay go ngathi yes I'm go ahambe lokuphombela uNkulunkulu ungabaza na uzongabaza
mawudlala ngoNkulunkulu uyesu umhlaba kuphela weManazaretha ungahlala etshele ifayo uyazi uNkulunkulu indaweni umunika indaba ende kakhulu kodwa kayishiso wathi yabona ngayoshona ngani wakhomba lapha wathi ngayoshona ngani ngathi awushada ngakhala wathi kodwa nyaba kodwa ushemba ibongozi kudina bani ngempela ubani ushemba uNkulunkulu hawe uNkulunkulu wami shebo ingcwele wazwa uNkulunkulu abantu bakubonile ngabale bakubona lejawu omuhle kanti umuntu uhambe ehlekisa ufuna indawo yakhe ngokwakhe kodwa Nkosi yamakhosi ngiyacela ngoba kwakuyena uMatch ufika lapha lana kakhulu izulu Manazaretha lana ngalendlela eqaka ukwenza ithemo seduma lishala ngakhumbula ngathi ngaya kwabumvu webona lemvula inkhumuza ufika uNkulunkulu esikhanisweni wathi ngehlisa umoya so yaNkulunkulu ayibongozi ngaya lapha kushozi yona umthwalini lenda yasengiyani ayibongozi kodwa ke manje umfundisi uShozi indaba zekuyena wathi sukela kwathi uzoyilungisa akanomthayilungisa yini ayibongi ko okwami kunye mana kunye shwe ngifuna into eyodwa uNkulunkulu wathi ngelanga ngilalela wathi mangene embumbulu ngingena ngize ngiyophuma ngale kwaDumisani driver amen ngathi ngiyafika entabeni zangakithi ngathi ngiyafika wathi uNkulunkulu izono siphele zonke kuManazaretha awuthatha nyazisa uthatha imani mase ngishaswe nahlala phansi ngifike ngikhulume kanje ngizosho kabili okwesithathu ngiyose ngiphamisana ngithi ngishaye masematendeni kugwena inkonzo ngithi ngisume ngiyovala umnyango vala ngithi nonke ngivumeleni bathi singathi ngivumeleni bathi khuluma ngithi thatha nyazeza uthatha ngilalelani thatha nyazeza uthatha bathi thatha kushababili ya thatha nyazeza uthatha lalelani awuvala umnyango umfundisi obuya wenkonzo lapho apostoli wathi baphuma entendeni emboba khumeke wathi abantu bakashebe banelungu banekhwaya ngathi nakhona uzophuma sohlangana ebuhleni ayibongo amen ngathi ndala ngabantu nina akhonto sindisiwe la unyazezulu olukhona ya ngathi sohlangana ebuhleni ngathi Nkosi ngimsise athi manje amen ngathi thatha kushuthanya ngabhombela hawo Nkosi yamakhosi kephaphile kodwa ngasekhaya ekonkosi ngiyasawa lapha phambi kobusuku uNkulunkulu engcwele umntwana wakho la umbeka khona shembe ngihlala khona noma ngaba ngikho la okwazi umntwana wakho noma ngabe ngithi thatha ngizithatha kuphela ukukhuluma babona babaphathiswa abantu apha mina siphezulu babaphathiswa abantu angikhona wathi uzolishilanga uyabona bona osafuna ukusuka nesitani uzasuka umfasa kuhlala abantu ngicela ukusiza lapho uyabona indlela uyangenisa weManazaretha abanayo yabona lebhuba yoqoqa umhlaba kwasemakhosi ngithema ngiyapha ngale ngabona indawo engena amathempeli ngathi ushembe apha amathempeli ngibone elinye lengisuele asemzimkhulu ngathi ushembe ngithwe incwabe futhi uncwabe funa siyoshumayela uthi uncabe hawu ngithi mina nginespeaker engidonsa amahamba engidonsa kanje sikele emotini mangifika siyakho kuvula umbhobho wami angisena sikhathi sokudlala phansi emkhomazi yonke indawo yophathe umgaba yonke imbumbulu yakithi ayibonge inkosi amen sengathi inkosi ungasikhulisela imbumbulu yakithi sibambane ngezandla ngicabanga ukuthi isini elikhona manje ngicabanga ukuthi mhlambe 30 years
mangena 25 years angazi noma 28 noma 21 hey Nkosi yamakhosi angamvusa ngelanga ngathi hey woza ngocotha ithempeli ngaze ngakhala elebusungela ulaphi lengi ulaphi wathi bekhamba ngishaya ngesmiling usmiling wathi awumvangeli usekunake ngathi kodwa mfundisi kuhlumbisi yangaka wathi awukhuleka mphoshe ibongosi ukhona khona lo mfundisi ngiyamusho Mayazaretha asibe ni munye ayibonge inkosi ake sihlangane sibe munye singasondani mina ngikwazi ukukhetha kodweni mina ungena imfumbathi ngiyaqotha mfumbathi ngiyaqotha la ngishaya uvale ebusuku hey nangoku umuntu manje emapondweni sengizobulawa yini hey angimuzi ushakezela manje wabona umuntu osemakhaya usho kakhulu awushembe nawo sengizofa ayikwela thema kufuna kuzipho ngathi hawu sakhala isipho awuthi ke pho yena awushembe hey Nkosi yamakhosi ngiyabonga Jehova ukhumbule wamkhulu lokho bami ukhumbule amakhosi akithi asehambile emhlabeni Nkosi leyo ndawo yakithi sayomele wena Jehova manje bonke abantu bathi uShembe uzofika nini ezansi bathi khona indawo bathi bekuliwa awume mkhulu batheke manje funa ngifike soyokhulisa kwaNkulunkulu wewe wamanazareta kuyasetshenzwa lebongo Amen. uNkulunkulu ezemakhosini khuluma kahle nangiphambi kwami nami ngelanga inkosi yakhe izofika la ayibongosi ethi izofika ebuhleni ethi mkhulu ngoba edokotela unalo letendeni ekulungi mina ke ngumuntu nje abantwana benkosi onyazi lezulu ngithanda wonke umuntu Nkosi yamakhosi lenhliziyo wangipha yona ngiyayibonga ngithanda ngithundo mina umuntu wangithanda ngazi mina yosibonga abamanazareta ngathola abafowethu ngoba ngisenamfowethu angisenababa ngathola abafowethu esontweni ngiyabukeke mangibona umuntu eza noma kanjani ngithi kodwa Shembe awungene kena ngaphakathi sezinto eyodwa amen ngiyabonga abantwana benkosi ngiyacela abomvangele Nkosi isikhathi awungithiphisa awungigula ngomgqola ngicela ukwehlala ngezansi amen angaze awusondele mfumbathi sondela sezulwini sondela manje angifuni umbulala izitsha siyabonga amanazareta ingcwele inkosi kusenithwini